Kejingnya lapan jingkershan dagi kertong naki seng san hima niki kertong klam seng haki MDC constituency beper kilan nang kam song shit nak benta ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council Badjainte Hills Autonomous District Council kaban selong haka arpoi tri rempang araja arpusan haka baki noyelap nak benta ki kertong bat ki kertong daladehi kila yo ban pensngau yakinya bat ki nogrem tri kam jongki Haka janmiat juga katlai tarik rempang arja arpusan ke United Democratic Party UDP kala penlongi ke jingyalang panjing kershan na kipat ba ke ngungrau Southwest Khasi Hills District haka bala don lang daw ba Pius Marwen ukertong ke parti na langrin constituency uba penkrep ban job yang yakani ke election MDC ban 1. Habakran haka jingyalang uba Pius ubariu MLA Karanikor ulaong. Badon kibriu menta ke por election ki keno bo klam le ya ke roi kapar haka constituency ulaong kumno kinot ban jelar hakmat upat ba haba wat baki yat lenti ban let yalap election ki yat leng baki surok ki ba mu ula penyo ya ki pat ba jong ki te ki dong ki than bat benram bagi pat ba ki tip khamba ba kumno kalong Karanikor constituency menta bat ka ba arpos nam menswa Nakapta ka ka siya na po ka konsulsi bro ko ya ka jinge bro ko hadin bala rajop nga phaya ka konsulsi kaparo kilian tang ki jingduna nimong tang talabya tang ka jingduna sta hapreng gini ki jingduna ni trestom don kisnong ki baladu jingkermen kumong presiden mene kasnong kabalat kumbaladu jingkermen kabalat tu kapor kala ready banya patchnong no balakut namdai kapor jungi kasnong balat namdai kapor hak jingi lam lenti jungi ke kamdai ke jungi ngatrai uban jrongi ai banya dai kapala bawat ngaru ngala du ya kecing kermen malpa kiong baya kabalat malaysia wat ya kabalat malaysia nila berpenyada tu ndai tang balat mentalai bro arlia kecing kermen kabangi angnut baro don bakeno bau bak Pius ule ayu henrei bat don kita kibri om bak Pius kemle ye henrei mentakas ngi ladang abu kamiting nyau beji ngala pendep atli kawe te harang jadong ber kawe mentang ngadang lapang ni lada dei kum hakipor mensua kemut kamiting kemut lawai ngaben wan la poi kharwe beji dalam dei bangin la pendep ya kene kasurok nama put siapa mon pendep menemen sengi hadu nriu steng ada wai meeting nang te napuk surah ngabe ngapoi nyau steng ni apo rang jadong lada dei mensua kemungan dengan positif kata por ngadai dei poi lada ngiyak ng baran ko nong na malai sau kenta te kita kibiru ki balaya nang tu mo kilalaya nang tu kita ki ba perta om ba Pius kemle i nri lada amdei hakapor ba Pius katu kasurok mauput mamon mano ba pendep mano pendep kanon raru kadang hap akaju ka presbyteri badka rang thau la shai le skin daladon kanu ka jingi seng la badai haumpung la badai mauput ngin ya je kenik sok dan ya ka jingi dai kur jadi mo hakikam sofa susi ha kanu mensua ngin ya nyai ya yang bangan nang ne ngi kun kenyong kiu nona apuiran kor khongwan men poi sompung ne poi sebalat ngin ya la shai le skin la dodon hakino kinukam kibala angnut ndai su tang menta san rusnem nadu kapor asam bangi padyo ya ka jela ka jungi hadim bangi yo ya ka jela ibabak ide emile kong do no put I persyang itu hak jilong emile jungi suppose ne ibara swairu ila persyang galadon kedak kendiat mo ka jing kedak persyang mlale tip padang go tengam tip la persyang ne arpus ne taklun pat sau pus nem ki bala elam ne kam ta konstitusi ke jung henrei ha kapor ha ka jingilong no mikmat ka jungalang ba ka jingya trelang ka jopi sans nem tang po sans nem nyo ban pendem kita kikam kiba he ni pai po konstitusi la pidon bahi yang asem sepo warselndo iba form ide nang te nang thai mo ide yatat lui presiden jong kason jungi ide ru sekretari jong ka parti ke jungi napo karane kor sarkat dan ngi phaya po ere warsal ndo amchua iba disadar mene ya jingkren apo rang jadong nomor ilek ya duty election yong ba ani haktu ki por la dangi lek chato ya jingkren ba ngamalong kumba pos new mentala po chato kacing kelah kepala per pak sakali ni
Lagi pai baru konsumsi area moskola lami nasional jongam chua berpoi sama sekolah tunai kalai sau kenta mentah 20 minit ngin ya peni ya kita ki om pamle hak por jungi ngin peni wat apo aneh non raru kumbangi pli kumbangi bu mau nung rim yak tuka sop sentaru ladon keteng bapu sang tula dan kelama antai la shalis mo Mundai tang tatang itu ki skim la benong ki panggil ai hangir ki plate kapala donong tu akapor kata jong senam kata-kata. Tengah juang barabon. Ngaju ong barabon. David tang mangi ki try konsumsi ki try snong ki bangitip ha kanikan drus nem tamilale ayu. Ha ka mele skim ni ju sam da ka besit da ka besai nem kai ka bangi kula. Yong sama naus nem ni ju samu manos nem drusin ngila pendep mentah. Girang sa sausi. Buat ngam yu ngampala benong kat kesnong non rawi bro kowe. Ya kesnong non rawi bro kowe gong baro ngila pendem dringa kular pan. Hapo rajar arpu pra kitu ki mampadyo. Sa ai bu ya kajing tip na klien ki unit bro kowe. Ki balayo berpikir mampadyo ngakular pangan pendem. Kumbalayo lem kini kowe. Kini ki mampadyo ngakular kemat kajopi. Ngamong la syai la singi ndre hapo rajar arpu pra. Ngin pendem. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.